Thutha wa thirikari gukorwo igitungio uregani kuma kona itiganite bururi-ini na gukirirwo, thingira wa iregi utuikite mucii wa ageni matiganite itemi-ini ria gucokereria ndugu ya thirikari na muingi. Jumaine atongoria a kanitha wa AIPCA makinyitwo ugeni ni President William Ruto kuo. President Ruto oete kamweke gaka kwirahira tabarira itiganite iria thirikari yake kinyaneirie, akigathiriria wiheani wake hari guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi bururi-ini. Vijana 400,000 400,000 wameenda kufanya kazi nje ya Kenya. 400,000. I was looking at the statistics. Just yesterday alone, 93,000 Kenyans walijiandikisha kwa SHA. Jana peke yake. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu wananchi wengi wamefunguka macho. Oho Ruto ni ateteire mogaruruku honge-ini cia urigiti SHA, waki wa nyumba cia raithi na waki wa thoko matura-ini, akiranira kunyitithania a Kenya kuma ituri ciothe cia bururi niguo gwaka Kenya imwe hatari mithingi ya giuteti kana icigo. Watu wa Nyanza wawe ndani ya serikali, Eastern wawe ndani ya serikali. Inatutosha sisi wote. Inawezekana tuwe zote ndani ya serikali moja ya taifa moja, kwa sababu ndio mpango ya Mungu, na hapo ndio Mungu atatupatia baraka kama taifa. Muthikafu munene wa AIPCA Frederick Wang'ombe na akinyita mbaru miario ino ya President. Those who obey their father, number one, they are blessed. Obedient brings blessing. That is number one. Obedient brings blessing. Muthenya wa ira President arari na mucemanio na aini kuma gitaro kia Mount Kenya, thiko nini kuma aini aya gucemania na munini wake Kithure Kindiki, akiranira guthie na mbere na kurutithania wira nao. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Karega wa Buthia.